Dr. Khangelani DSD isomaskandi ipost yakhe le inazo zonke izinto kodwa-ke before sikhulume ngayo ake sikhulume la 15 November 2025 kwaba nevidiyo laphana ezikabhoqo World Studio inkosi Malanga le nomnikazi we-channel or uyi-present ekhuluma nobani noGodo uDSD uKhangelani umhlongo lo sizwa sinomkatshubomvu la endweni noskandi kade yaqala ukuba khona endibeni wasebenza nomgqumeni isikhathi eside nomjikijelo noma sedlule emhlabeni umgqumeni waqhubeka benza amagcokama waqhubeka no-DSD International osaziwayo izinto ezinjengalezo nje ukubrief kodwa kule interview le asazi mathi kumele bekhiphe lapha kade behleli khona becashile singabazi kade benzani kunalento ukuthi kodwa ngiya-understand kunalento ukuthi uma bekhuluma izinto always hlele kugudleka uKhuzani always kunaleyo nto leyo so I don't know ukuthi abantu yini le uKhuzana nayo abantu abasefila ngathi abakhona ukuyenza kahle so lokhu kusekhona uKhuzana ngoba always egudleka and nasey'bongweni akasakhuluma uKhuzana sekuyisikhathi iminyaka engasho lutho ngapha kodwa nje bayaphuma emgodini njengenyoka makushisa ilanga bephumele ngaphandle ungabazi ukuba begcine nini ukuba kuphi ngasiphi isikhathi lokho-ke akubalulekile ngikusho sengisho nje ukuthi yena umuntu uma evele efuna ukuvuza umsebenzi wakhe enze iqiniso umuntu avele achaze ukuthi ngizokhipha umsebenzi mina ngangulindele ukuthi after le interview khona okuzokwenzeka khona okuzolandela boom nawo-ke umsebenzi-ke usukhona-ke it means ngaphroveka right because ukwenza ividiyo ngale yanto leyana ngangasiboni isidingo because angisafuna ukubona izophelelaphi le nto kodwa-ke izinto sekuzomele idlule whatever happened it happened it was not gonna change it babengekho perfect akekho umuntu perfect so ngalokhu ukhala ngento wena ubone as a victim nawe kunabantu abakhala ngawe sami you are not perfect and ezinye izinto zi-out of i-control angeke uzuyi-control-eke asiphumene kwipolitiki singene la ukuvuka okuhle sizwe esikhulu sakabuya uphethe kanye nabo bonke abathandi bamaskandi wonkana ngifisa ukunemukelisa nansi inhlahla ewumphako wokudla kwendlebe ngicela niyemukele ngezandla ezimhlophe umuntu nomuntu useyokhetha eyakhe njengoba mina ngizikhethe zonke uDr Khangelani lo DSD International ingoma zakhe lezi sezikhona-ke abantu asebenze nabo ingoma zime kanje yokuqala ethi uthando featuring Sinentuli number 2 ugodo lwami number 3 woman on top featuring Mlabalaba ayiwandi izothini leyo ngoma le I can't wait ukuthi ngizwe 4 kwaZondi 5 emalini 6 ematshwaleni featuring Sinentuli umphemba angifuna uqamba manga uyawuthola umsebenzi engathi umphemba naye ngathola into yakhe bakithi simuza ukuthi umphemba uphetheni lapho uSinentuli right number 7 ngikuwotawota number 8 emjolweni konzima number 9 please call inkumbulo number 10 unamanyala 11 ngiyabangena number 12 ithibelene nenqudulo ayisemnandi isiZulu uyezwa nje ukuthi yena kudlala solimi kanjani kudlala ngenkotha kudlala ngolimi lapho right zime kanjalo ke ingoma zika DSD International ezophuma-ke angazi-ke nini angisanakanga wenzile ama-post-ke uDSD ey'nsukwini ezedlule nedi nje ama-post awaveli or ama-channel amaskandi ukuthi awungena ngento ukuthi izinto ey'njalo ziyajampeka usually benokuphosta uDSD simbone kalula kodwa-ke I'm happy ukuthi ngigcine ngiyibona siyazi ukuthi DSD kusuka-ke sebahlukana-ke kumagcokama because bake basebenza kancane kumagcokama siyaqhubeka uDSD naye ephumela keyboard lapho esenza khona osaziwayo amadoda onke lapho-ke intwana isesencane lapho uLusanda ayikhuliswe komsebenzi uphinde wabuya futhi osaziwayo ngokuthi iphupho kwakukhona noJava-ke lapho-ke naye kuLusanda bese kuba osaziwayo DSD International nalapho esamsondezile uLusanda eceleni emfundisa impilo ukuthi umculo uhamba kanjani amsho wafuna likhulu uLusanda lapho waphinde wabuya futhi uDSD nge-album ethi DSD Khangelani Black Friday waphinde wabuya ngethi One More Year waphinde wabuya ngenye ethi Imcondo ngiyifunda nje ayilandelani lezi zinto lezi ngiyifunda nje njengoba zikanjalo ukunika nje ibrief ukuthi yena imisebenzi ingakanani aseyenzile and u-achievile uwine nama-awards nama-SATMA
leko Durban maybe abo 2013 2014 around lapho uphumelele kakhulu wawina nendaba ukuthi kuvotelwe ingoma kuma MTN Caller Tunes into ecishe ifana leyo wawina lapho DSD so u-achieve a lot u-DSD nemicimbi ethize efaka abalandeli khona futhi akuwinayo so akusiyena umuntu oqabukayo impumelelo uyayazi nethi nje abantu bangantshela ukuthi mhlawumbe uDr DSD kanjani uphumelele kakhulu uyaziwa inyoni emaqola nje noma sezehla isibala kodwa bengabalandeli abastrong kakhulu black and white iy'njomane so kuyazi bekwaziwe nje ukuthi makuyimpucuzeko ngena nezakho imicimbi enjengaleyo bekuba nzima kakhulu indawo ibebancane so ilokho nje ngifuna ukuveza njengamanje ukuthi yena umsebenzi omuhle Dr. Khalala ingoma lezi zo-12 album izophuma I'm not sure when I'm sure abantu kodwa bayazi bawabona ama-post akhe before kodwa akuyona into ethatha isikhathi eside ukuthi iphume ingaphuma noma yinini nisalahle sizodibana kuzayo.